Football Titi part zariat pathum na ngai thavele don ta ila English Premier League season thar tan anhai ta hle maya season thara hian thil thar kan munwal do na chung zinga then khat chu soima sata lokila referee audio chungchanga match referee le player te in biak na in khel zoa fans ten an hriat ve arem do na in khel azon nuwa referee le player in biak na angte kan hriat thei don ta ka chuan thil tam tak chiang zokin a hriat thei don hei hian thil controversy lam ahuam deuh ber dona chumi chin chu ti omlo ma sela mi te hriat chak thila anin biak na ang chi te akok deuh berani VAR silfiana chungchanga VAR kaltlanga thil thleng endik angte chu a soifiana social media lama anti chuak thin dona referee in VAR ron mi lawa thutlukna asiam ang chi te VAR ron na om tak ma se an ron tak si lo ang chi te chungte po chu hei hian ahuam vek dona ni KMI panel chungchanga KMI panel chu key match incidents panel tina animaya referee ten thutlukna an siam angte VAR review atanga thutlukna an siam angte po en nonin chu vantlang mu thei turin anti chuak thin don Premier League season thara hian thutlukna soizui lo ang chi te po langtlang takin mipuin an muwa an hriat theina turin phaulan ani don ani bermaya fans tan chuan chanchin lom om atling ome Arsenal chuan tlar hnung an nei thatsa du tok lovin ti thatbel an duwa chumi atan chuan Aston Villa rin rol English centre back Esri Konsa an la lut dona he thu kan ngai thlang mel chuan an la lut fel to hial zok mai theye ganar chen kum somni parian mi hi paun makadwe somnga chuang hretin an lei ngama Aston Villa in rem ti in club pani in kara athupunga in remna aom theita a chu wangin mimal thila athupunga in rem to Konsa le Arsenal hian ti fel ngai mabak tlem te ti fela in remna tlonting an nei chuan ziakin contract an da thei to don Esri Konsa hian kumsang ni sompakwa khan Aston Villa azoma season sari mangin match zanhi somriat paruk a khel towa season masa a Aston Villa in Europa League no moi an choi theina konga an rin rol an tlar hnung ban rin om an player poimo berte zinga mi ani Aston Villa hi tun season a player tha chan na saberte zinga mi an niya an player poimo Morgan Rogers Chelsea laka chanin an left back rin rol Lucas Dean PSG laka an chan boka an midfielder poimo Yuri Tielemans Manchester United laka an chan bok an goalkeeper Emiliano Martinez po chuak tura ngai zinga alatela season thara Villa team mel mang adang lam tam don player an chan tak te kalsan mun no khat turin player thar lalut ve bok ma sela ama angin an ngeta ngem ti hriat thiam a har dewa player an nei thar then khat hi an rin rol an ni ngal angai dona wangin team kai hruai tu Unai Emery tan po season thar lo om tur hi chona hau tak ani thar vele thei mai theya an player thar te anin siam rem wat thei lo ani phei chuan tal boy chance an nei sang ve dona Champions League khel tur an ni bok nen an squad hi chu ala cha tok lawani chu wangin player lak lubel an lama mo hleya transfer kongka kharnan kar ni po aum tling to lo thung chu wang chuan Aston Villa hian squad ti cha zual na turin hun an nei tam to lawani Manchester City atangin Dutch midfielder Tijani Reinders ain puchuak vele taboka Saudi Arabian club Al Qadsiya paun makdadwe somnga pahnin azom kumsamni pariat mi hian nikum ni puilai khan AC Milan chua sanin City hi azoma City hian paun makdadwe somli paruk point panga an seng ma se season khatchau an chora bese anga ache thadlo awangin an hral ui lem lo Saudi club hian rem changa lain season masa a City tana match somnga khel tu hi an la luta ania kumnga dai contract an zia pui Al Qadsiya hi Liverpool boss lui Brendan Rodgers sakai hruai an nia he club hian Tijani Reinders hi thlakhata euro maktadwe khat point panga vel lo an pedona City ya alo ain Saudi club a alo tur hi atam dai zokani City player dang Savinho le Omar Marmoush te hi Tottenham in laklu tumin an dormek boka in remna la nei lo ma sela thui tak anin dor to Tottenham hian nikum sangni somni panga atang khan Brazilian forward Savinho hi an zui ngar ngara kum somni pani mi hi ama ain City ya hian anget talo bok nen ama zui ngar tu Tottenham hi azom mai beisei ania Omar Marmoush Egypt player tha hi nikum sangni somni panga January tha a Frankfurt atanga paun maktadwe somnga pakwa senga City ina an leikha ania
mase kumsomni pasari mi hi beise ang takin City a hian ache thalem lo City hian anni pahni hi an hral phal mai arin oma achan chu midfield a alai lo lum tur hi an mamona asanga chumi tur chuan Chelsea ina Paul Magdadue za somni zet an chiar tuna phei chuan hral an tum to lo Enzo Fernandez hi an la beiseya an min thei ani chuan Paul Magdadue za chuang an sen angai don City hian Omar Marmoush le Savinho te hi rim rola an nei lova Enzo Maresca hnuaia po hian an key player turte an ni hmel lo chu wangin an manata na Tottenham ina an the chuangam zat azirin an bengkhon arin omani Tottenham hian De Zerbi hnuaia team tharhlak an din ti thei khopin player langsar an la lut tama man tam tak tak Premier League a po che tha tak tak te an la luta Liverpool atangin Cody Gakpo an la pe sei cheu bok Tottenham hi an dang viau dona an player tamber hi angai lani don masela an player poimo tamzok hi chu athar an ni thiau don sumpo an mang tam hlea man belzel an la tum bok Liverpool chuan an academy chuak senior team a match jani chuang dai khel to Curtis Jones hi Inter Milan a an hral dona Paul Magdadue somthumin anin remti tarlan ani he thu kan soi hi then khatin kan ngai thlak ve meu chuan Curtis Jones hi officialin Inter Milan player ani to hial mai thei chu tiang vel khop chuan he thu bo seilai hian anin nai to ani Jun thla khan Inter Milan hian Curtis Jones hi Paul Magdadue somni pakhat point pasari in lei an lo deal towa Marcel Liverpool in an hnol kum somni pangami mana hian Paul Magdadue somthum panga vel an phuta hetatang hian Liverpool hi tolhniam ve le hretin Paul Magdadue somthuma anin remta ania English midfielder hian player poimo jok ani theina tur pan a hrelo awangin Inter Milan nen anin kara harsana om lovin athu phungin Inter Milan nen hian anin rem to ti tarlan ani bok Curtis Jones hi Liverpool atanga injured chuak ni in kumkomi ani lain Reds Academy azoma tichon kumsang hi sompakwa khan Jurgen Kloppan senior team tan kheltirin senior level a bulatana season sari senior level football a khel ve to Marcel Liverpool chul chuak hian club dang kor ala hangai mi alova chu wangin Inter Milan thuam hi club dang kor a hak masak ber turani ani hian season masa khan Arne Slot kai hruina hnuaia match somli pakwa lai khel Marcela apoi motok lova bultan tua atel tam lem lo Liverpool in Anthony Iraola an ruai thara Marce Curtis Jones hi apoi mo zual pha chuang lova chu wangin atan chon input chua atul khel tam adu chuan player poimo jok ani theina tur pan hi atan afin thla kani Arsenal chuan an forward Ethan Nwaneri hi an hral phal lova kumsom pakomi talan nei thatak hi club then khan nen soizom ni thin Marcela Arsenal hian club malam huna la poimo theitura an ngaya chu wangin hral phal lovin lona ain tuai hriam ero an phal sak Arteta point soin Ethan Nwaneri hi he club a hian omzel se kadua chuti rual chuan tun din mun kan ngai tua telba ka malam hun kan thlir tela chu player tan po a thaber atiani tun din muna Ethan Nwaneri hi Arsenal a rin rol ani don lova an player poimo ani phak don lo tia chiang chu wangin atan lona chua in tuai hriam a that arin oma ani lo chuan match khel tam lovin a talent thatak ti punna rem chang anei tam don lovani talent anei thasiya hei hi tipunga timin ngana tlak ni theitur khopa parchua tir turin a khel tam angaya hei hi Mikel Arteta po hian a hmu thiam sakni in alanga lona achuak du ani chuan dal atum lem lo heti lai hian hral phal lo Marcela be sei tu ten transfer fee anin huam san dan azirin an hral phal tho mai theini in soya om boka chu wangin Ethan Nwaneri malam hun hi ala chiang lovani tuna hian AC Milan RB Leipzig Borussia Dortmund le Fulham te po Ethan Nwaneri be sei tu zinga hian antela du than tur tha anei nual Arsenal hian an player dang Gabriel Jesus Gabriel Martinelli le Fabio Vieira te hi an hral phal boka hral na tur an zong mek player poimo lo tur chiang sa chuatira team chunga in elna thazok siam an tumani nizana La Liga season thar khelchun zom ni in club langsar Atletico Madrid anin lana anni hian Malaga mikhualin Sydney fain Atletico Madrid hi an chakani he mecha hian Atletico Madrid hi an chungnung tluan para golero khung theilok lovin minisom sarina a PSG atanga anlaklu Asian player langsar Lee Kang in mangin
Atletico Madrid hian ma an hruaya minute somriat pangana Alex Baina mangin an goal nina an khung leya goldang nu bel talavin phu takin Atletico Madrid hian season thar La Liga a an match masabera hian point hum an hlo chuak ta ani zanina hian zanlai pel dar som panhi le chan veya La Liga a hian Rayo Vallecano le Alaves te anin machon vele don bok BBC ina transfer thuleng alor khom atarlan te hi soivele ta ila heta hian melin tar langin Manchester City chon Roma atangin France midfielder kumsomni pangami Manu Kone hi laglu tumin an helmeka Manu Kone a hian beiseipo an nei sang le heti la hian Manchester United le Manu Kone te soizom an ni boka chuwangin France midfielder Roma midfield khaipa ni bok hi Manchester khokla pahni te hian anin chu zeldon ni in alangani Sky Sports in tar langin Aston Villa chuan English defender tosin Adara Bayo kumsomni parian mi hi Chelsea atangin laglu antuma Esri Konsa Arsenal laka anchana wangin Esri Konsa thlangna turin tosin hi an beiseyani Dasan in tar langin Portuguese club lian Benfica chuan Chelsea atangin tosin Adara Bayo hi laglu antum ve boka Benfica hian Chelsea hi an bepop to ani Melin tar langin Barcelona chuan Robert Lewandowski kalsan center forward mun lua turin Bayern Munich gol khung khol kum somthum pathum mi Harry Kane hi anla beisei fana Harry Kane hi Bayern hian chuatir phal lovin contract zia tharpui antum ve mek bok chuwangin English striker malam hun tur hi ala chiang lova Barca hian an hela wangin input chuak ve thu thei chu ania ma se a input chua ain contract azia thar arin om ma zo kani team talk in tar langin Sunderland chuan Paul Magdadoi somnga pakhat the chua in Huamin Sporting atangin Mozambique forward kumsamni pangami Jani Katamo laglu antuma Sunderland hian release clause an the chuak phalani chuan mimal thila Katamo nen hian harsanna om lava in rem thei mai tura ngai anni team talk in tar langin Everton chuan komo atangin Senegal forward kumsamni mi Asane Dio hi laglu antuma ani hi komo hian chel andua ma se an chel zodon lova an shal angai ta ni chuan amanatan Paul Magdadoi somnga atanga somruk vel an phu don ni in antarlang Mirrorin tar langin Arsenalina an shal phal Brazilian forward kumsomni pakomi Gabriel Jesus hi ama beiseitu Napoli hian beiseina sang tangnen thlir ma sela Gabriel Jesus hian Napoli pantumna anei loti in Mirror hian antar langani Italian chanchin buten tar langin Italian club lian panhi Juventus le Napoli te chuan Manchester United atangin Dutch forward kumsomni pangami Joshua Zirkzee laglu antuma anin chu mek Telegraph in tar langin Arsenal chon kumsom pakomi Gibraltar forward James Canlon le English right back thang duang tak kumsomni mi Manchester United ta na khel mek Habib Ugoneye hi laglu antum ESPN in tar langin Barcelona chuan Argentine forward kumsomni parung mi wanglai mangchan mek Atletico Madrid player poimo Julian Alvarez hi laglu tumin thathar an chua vele team talk in tar langin Atletico Madrid chuan Manchester United elpuin Racing Santander ta na khel mek Spanish defender thang duang tak kumsom pakomi George Salinas hi laglu antum ole khatichin khatung tuma kan soi thei chin chu ni vele photro se